yazulwezulu. Nganazaretha ingcwele isikhathi asisekho sisambile. Amen. Kodwa nje ngizokhuluma indaba eyodwa. Indaba ethi ngolunye usuku kwakhona indoda okwakuthiwa uJohn. Lensizwa yayisebenza eJardini kuMlungu. Yathi isebenza ngelinye ilanga yathola itshe elingafani namanye amatshe, alithathe yalisa kuMlungu. Mnumzane ngithe ngiphethe engadini ngathola nalo itshe. Uthi uMlungu, hayi John, itshe lakho ngizolithumela kochwepheshe abahlola izinto belibheka ukuthi hlobo lolwetshe. Lahamba itshe lithe malibuya labuya nempendulo ethi mina ngiyidayimana kabonga uNkulunkulu. Sitshele ngezwi lakho asilabukele sitshele ngezwi lakho awunalo masiliye Malubuya lethe uMlungu waseyibiza le ndoda, wafika wayibekisa phansi ngadi, wayikhumulisa imdansane, wayifaka isudu, wayifaka uthayi. Wayesethi, namhlanje John, usizi lwakho luphelile. Usuwumuntu phakathi kwabantu, usunemali, itshe lakho libuyile. Ngakho-ke sebekuorganayizele zonke izinto, uzohamba ngomkhumbi uye phesheya. Uzothola sebekulindele bakushintshela itshe lakho, uyobuya usubillionaire. Wajabula uJohn, wafika usuku uMlungu esembhukhele emkhunjini, washona eThekwini, wagibela umkhumbi. Umkhumbi uzohamba inyanga ezintathu. Wahlala uJohn emkhunjini nabantu abakhulu abafasothane abahle abaphethe ama-laptop. Wahlala uJohn. Uthe usahamba umkhumbi, waqhamuka amantombazane emkhunjini ephethe izinto ey'phuzwayo. Bathatha abantu, bathatha kwafika nethuba likaJohn. Wathatha naye uJohn kuyophuza, wayishayela ekhanda. Njengoba ishayela ekhanda wazizwa ukuthi uyajuluka. Wasephumela ngaphandle komkhumbi, wama phezulu umkhumbi uyahamba olwandle. Wasefaka isandla ephoketheni, wakhipha itshe lakhe, waliphosa phezulu, labuya walinqaka. Wathi, hayi, senginemali. Waphinde waliphosa, waphinde walinqaka, wasebuyela emkhunjini wahlala. Wahamba umkhumbi, baphinde baqhamuka labo sisi bephethe izinto ey'phuzwayo. Wafika wabamba uJohn, washayela ekhanda. Waphinde wazizwa ukuthi uyajuluka, waphuma. Waphinde waliphosa phezulu itshe lakhe, waphinde walinqaka. Waphinde wabuyela emkhunjini, wahamba umkhumbi. Wahamba umkhumbi, yaxoxa lana uJohn ubhizi, yaxoxa, baphinde baqhamuka labo sisi. Wathatha uJohn iglasi,
wayishayela ekhanda wezwa ukuthi iyajuluka waphuma waphinde waliphosa phezulu itshe lakhe walibamba waphinde waliphosa kuthe malubuye okwesibili kanti uJona kaseyedwa manje abuye esemabili wathi uthi uyanqaka wanqabele wrong leli eliphilayo lavele yathi igumbu olwandle yenzeka amaNazaretha uShembe siphunyuke sesimphethe yenzeka uShembe asiphunyuke sesiyifakile lengubo kaBonkulunkulu le ndoda yabuyela emkhunjini konke kuphuzile sekuphelile yahlala phansi yayibuza ukuthi ngisayaphi kulabantu abangilindile esikhumulweni somkhumbi ngizofika ngithini ngizofika nibe yini kwaphela ngoJona amaNazaretha simthanda uShembe simlalele kusukela ngoJanuwari entabeni kwaze kwafika entabazwe inkosi ikhuluma izwi elilodwa ithi amaNazaretha athandakani izwi elilodwa ithi amaNazaretha ayikho into eyongithokozisa mina njengoShembe ngaphandle kokuthi mina ngithanda inkosi ayibusise sekuzwini ibusise ukuguqa babangcwele ingoma 134 ubusise kwelibu yenkosi see